Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki borpulet kari Bhoi district hanen ka sngi ka shitari unai lur arjar pesaw. Ki layok ban kemno ya Ngut ki Snar nong Lute ki badan kti ban shok bandat ya manager bat nong tray jong ka jaga thep penyang kali umran fuels ha umran yang bernai bat Lute ru ya kapisa ka bapalat saulak ringkat bat lai tadi ki mobile phone ha ka step harngap jong ka arpesan tarik umnai nailar arjar arpesaw. Kite ki Ngut ki Snar Lute ki balayok kem da ki pulet kari Bhoi kidei nak jela Nagaland bat ki belatip kerteng kum ubo kavi Zaimomi arpesan snem na veterinary colony Burmakam Dimapur Nagaland upasyan lam laipu arsnem na urban housing block 2 Dimapur Nagaland bat urokan guli kepu khat prasnem na real bazar Dimapur Nagaland ha gajing toket ki bor pulit kita ki Ngut ki lapla halor gajing don keti ha kate ka kamluti u superintendent of police kari Bhoi Ujakpal Singh Dhanwa ula pentip ru baya kita ki Ngut ki runar layalam tian bishar bat nakalyang jogatnat pulit kelapan por sansngi ban penlong ya kajing toket. Syuk Ujakpal Singh Dhanwa ula pentip ru masa uwede ubadan kti halar ketika kamlute layo no ban kem daki pulit ke Tuan Zang district jong kejela Nagaland bat nakalyang ke kenhun jong ki pulit kari Bhoi kalalit ban shimti bat wanra ya ute urunar ban penlong ya kajing toket bat tian bishar. Nakalyang ki pulit kari Bhoi kila kurupno ya kekali bolero kabadan ya registration number NL not nyo CB not iway San Henrio kabaki teki runar kila penan kam bandute hak step harngap jong ka arpesan tarik unailar arjar arpesaw.